Al жерде сода отат достор. Азыр соданы тартам. Birinci жалпыңыздарга ассаламу алейкум деймин. Жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер деймин. Аргымак каналыбыздын катталуучулары. Буюрса, бүгүн 7 январь 2026 жыл. Буюрса, жыл жаңырды. Жаңы жылдагы биринчи биздин чыгарылышыбыз жыл башындагы Ноокаттагы Мирмахмудов айлаймагы Арал мол базарында, жылкы базарындабыз. Чыгарылыш достор жалаң өспүрүмдөр, тайлар, кулундар. Буюрса, кандай тайлар кирди, кандай кулундар кирди, бир базарды мен сиздерге тааныштырайын. Мындай класс деген нерсени аябай басып коюштур. Так, базар таксыр канча экен баасы? 70 kam var. 70. Erkek ha? Kulun. 70 bin som dostlar. Siz kança o? 60. Burgaç erkek. Erkek. 60 bin som deyip bana. Dostlar. Өспүрүм сүйүүчүлөр, тайларды сурагандар, кулундарды сурагандар, мына бир чыгарылыш сиздер үчүн. Аянбастан ар бириңиздер класс деген нерсени бастаса. Мына жерде мына сода болтабы? Эмилекени күгөн. Канча берди бу? 80. 83 миңге мына шу сода болду ата. Жанlar. Турасы жакшы экен. Жатандык мына эмел ака. Сатылат бюросы. Mayli ozmasini ayt. O'shanda qanday o'rtasidan bo'lib qo'ysa ne bo'ladi? Emil aka, aytilish bahasi qancha? Aytilish bahasi bu boluş 85 dedi, bu 83 dedi. Ha. Boluş 85 deb turdi. O, жақсыларбы? Mana. Diyanani tartib qo'yingchi. Mana aytib qo'ydik. Hem 1000 so'm talashdik buyursa. Hem 84 ga beradi da bari. Canım. Mana shu qulundan so'raychi. Bo'ldi. Kulun qancha kulun? Taqsir? Kulun aka 75 deyapti. 75. Canım. Bazar qancha berdi? 58 ming berdi. Ha, yaxshi narsa ekan, birodar. Qirg'iz yilqi. Mana. Canım. Tagami bu yoqqa o'tamiz. Boğaz qancha taqsir? Boğazı 130 ming. 130 ming. Yaşı? Yaşı pişti. Жазға pişti oldu ya. Bazar qancha berdi? Berdi bazar? 106. O'zingiz qancha dediniz? 130 kam var. 130 kam var. Bu parodasi qanday? Rossiyadan kelganmi? Ha, shu Rossiyadan kelgan yaxshi bo'ladi-da. Yaxshi, bozoringizni bersin. Bir aylandirib tortib ko'rsatib qo'yinglar. Soda verdiniz biz aka? 90. 90 verdim belki o. Bu kança oldu? Taksır? 62 aldınız mı? Oğlam kovar degen. Oğlam kovar. Argımak degen. Arılat. Argımaka tarttığımız da. Ya bu erkek ha? Ençige o. Kayra satası. 60 kaç dediniz? 62. Oldu. Ana mol bozorga chiqqanda odamlar meni tortma deydi. Seni tortmaydi. Bu yerda dunyoda libo joy ko'radi. To'g'ri. Shuni tortayotganda jirillamay o'tir. Hamma ko'rsin, dunyo ko'rsin. Bo'ldi, mana. Avam yaxshi so'yladi, to'g'ri. Biz o
boshqa yurtlarda turib ko'raman. Biri Moskvada, biri Ha, Novosibirda, to'g'ri. biri Surgutda, Yaxshida turib. Ko'pincha Rossiyadan ko'rishadi. To'g'ri aytasiz. Yaxshi. Sizlarga rahmat. Mol bozorlar topib berganingiz. Bo'ldi, rahmatjon. Mana, oğam yaxshi shuyladi. Buni olib turib qayerga sotadi ekan. Sizniki o'spirim? B. Qanchani tug'gan? Ekini tug'gan. Boğaz qancha? Bazı 200 kam vardı o da. 200 kam var. Ekini tug'gan B ekan do'stlar. 5 yaşar. 5 yashar. Oh, canım. Mana. Bu qayoqdan keldi hozir? Çatandan. Chatandan. Ha, Chatandan. Hozir bu qisir bo'z. Kısır. Qisir. Bozor baho berdi-yu? Pazar 150 lira. 150 ha. Nomerni beramiz qiziqqanlarga? 770 ekimine. 0772 14 14 42 23. 42 23 ha. Januar. Bo'ldi, savdosini bersin. Ekini tug'gan dedingiz ha? O ekim. Ekin tug'gan. Yaxshi, savdosini bersin. Chiqaring meni gap. Ha, chiqardi, xudo xolasa. Mana. Ama biroq negiz to'g'ri so'yladi. Har qanday biroq. Birov tortdi, birov tortmadi. Aeroportda qo'yasiz. Mana. Qanchaga bu taqsir? 70. 70 ming so'm. Qulundan bu lan? Qancha bo'ladi ne? 50 ming berib. 70 ming deydi bahosini. Ben bozorini bilmadim qancha berdi ekan. Sotdingizmi siz? Mana, o'spirimdir deb turib. Qancha bahosi bu taqsir? Ha, 95 ming hozir. 95 ming. Ya bu taybuca qulun, taya? Ha, şu 2 yaş bo'ladi tajazga. Yaxshi. Bu o'rsin tayu. Bozor qancha berdi? 80. 80 ha? Abi? 80. Yaxshi. Savdosini bersin. Bu yoqda da bor ekan. Bugun taylar ko'p tushgan ba? Men tortib qo'ygan sizni taylar. Oho, qulumlar ekan bular ha? Tortib qo'yinglar. Yaxshi, qayerdan keldi bular? Japaloqdan. Januar. Qaraslan ekan o'zim ha? Linyadan. Oh, qara. Ha. Qanchadan bular ham? Var 140 ming ekan. 140 mingdan. Sindi taylar. Sindi ekan buroq ha. Nomerni berasizmi? Ova. Aytingchi. 700 bilan 0700 bilan 09 09 99 99 77. 77 09 99 77 0500 bilan bilan? Bol 700. Ha, 700 bilan. O. 700 bilan boshi. Markasdan bir Bo'ldi. Savdosini bersin. Ha, bunda tortib qo'yaylik. Mana. Do'stlar, quloqlari cho'ng ekan jonlar. Bo'ldi, bozorini bersin. Mana. Bo'ldi, desa. Oho, ular qulunlarmi? Qolban? Paltarashkalar. Ha. 2 yaş bo'layotgan ha, jizg'anda. Qanchadan bular? 85 ming. 85 mingdan. 85 dan. Yaxshi. Qulundar deb turib do'stlar. Mana bularlarda Avstraliya. Qulunlar qanchadan ekan bular? Boz qanchadan? Taqsir tortib qo'yadi. 75 ming. 75 dan. Erkakmi bular ha? Urg'ochi. Bozor qancha berdi? Har xil berdi. Qayerdan keldi? 5. Mana. Urg'ochi ekan bular do'stlar. Yaxshi. Bu qancha ekan? 110 kam var. 110. Erkek. Ha, urg'ochi bo'ldi. Baytaldi. Baytal ekan do'stlar. 110 kam var. 110 kam var ha? Yaxshi. 110 kam var debdi. 93-94 so'radi. Berilmaydi. Ha, enchiga baytal izlaganlar. Dog'i bormi? Bormi? Nomerni berasizmi?
Ha, hazır kıla. Ha, boldu. Mına жерде экөө турат го, Жапалактан келди деген. Ошолор бир экен достор мына. Кызыккандар болсо чалып сурай бересиздер. Жакшы, мына жерде кулундар, анан оона караңыздар, жаш бала кармаган турбу. Tak деп туруп. Мына шуларды сурайынчы, таксыр, салам алейкум. Кандайсыз? Экөө канча бул? Булар жашына жеткен? Жашына жеткен. Жазга 2 жаш болуп калдыбы? Канча болосу? 75. 75'ten. 75 mi son? Pazar surat ama. Bugün köp çıkıyorum ba. Canım var. Bugün çağılış bir yaktan. Yaxşı, bazardın versin. Espürüm dep. Canım var bunu. Oyunu başlayacağım. Buradan satın lazım. Buradan satsam. Boldu, soda kılın lan. Ana, soda kılın. Buna da sırayla ama. Buna da köken. O kaçtan eken bu taylar? Bir tane 70 mi kaldı? Narkınsızca? Kaça? 105. Erkek bunlar ha? Narkın surgaç, bir erkek. Canlar. Baytaldan narkı. Kançalı o da der. Taylar da durup. Bir yaktadan taylar var eken. Bunlar alıngan okşayt. Noktaları жаңы go. Siz yok. Selam aleyküm dostları. Tak buna gel. Buna espürümler. Tak kökçe kança kökçe. Taksır. 150. Yaş qanday bu? 2 yaş болады ekan жазга. 150 ming so'm. Bu orus mu? Orus deydi dostlar. Mingi emas ha? Ha, mingi mi? Qancha berdi bozor? 115 bir. 115 ming. 115 ming baho beribdir. Yaxshi so'lasini bersin ha. Tak, bular boshqa ha? Taqsir sizga tartib qo'yaymi? Qayerdan keldi bular? Bular жазga 2 yaş bular da? Жазga 2 yaş. Qanchadan bolalar? 110 dan. Densoqlari yaxshi. Nomerni berabizmi? Ha. Kerak yo'q ha. Bo'ldi. Ha, yaxshi narsa ekan. Bir aylantirib tortib qo'ying. Niyat qilib yurganlar. Buyursa shunday o'spirimlar tushyapti bozorga. Endi cho'ng'ili bozor bo'lib qoldi bu yoqda. Shundan so'raychi. Assalomu alaykum. Taqsir qandaysiz? Tartib qo'ying ha. Bu orus bu. Rossiyadan. Rossiyadan kelgan. Qancha bo'lsa? 150 ming kam var. 150 ming. Canım kulaklar jamoat cho'ng-ku. Жазga 2 yaş. Ya az paltoraşka. Ha, жазga 2 bo'ladi-da. Ha. Bozor qancha berdi? 135. O'zingiz qancha dedingiz? Men 150 kam var. 150 dediniz ha? Güzel. Nomerni berabizmi qiziqqanlarga? Bormi? Ha, qaysi? Bo'ldi, shak. Bo'ldi. Bozorini bersin. Tak dostlar,
Mına bugünkü çıkarılış buyursa mına şunday. Noqatdagi Aral bazarında taylardın, kulundardın bağısını bilip verdik. Mına canıvar. Biz çıkarılışты bölüşüp koştar. Mına canıvar. Ha, ana iş. Kişine otkanı qaramazlar. Çıkarılışты жиынтықтайбыз. Mına.